Abategetsi benshi bo muri Afurika ndetse n'ahandi hose ku isi bakoresha uko bashoboye bakagendera mu modoka zifite umuvuduko wo hejuru ndetse zikaba zifite n'ubwirinzi buhambaye butuma zigira ubushobozi bwo kudatoborwa n'amasasu. Ibi ni ibintu byumvikana kuko ariko imiterere y'akazi k'abategetsi b'ibihugu isaba. Ibi kandi nibyo bituma bamwe mu bayobozi b'ibihugu bagura imodoka zifite ubushobozi buzibashisha kwihuta kugendera ahantu hose, yaba mu mihanda y'ikaburimbo ndetse n'iy'igitaka, zikaba zifite stabilité ndetse n'umutekano wo ku rwego rwo hejuru. Izi modoka zifite ubushobozi bwinshi ntabwo zigura amafaranga asanzwe n'izindi zose z'abantu basanzwe, ahubwo ziba zifite n'igiciro kiri hejuru ugereranyije n'izindi. Muri iki kiganiro rero tugiye kubagezaho zimwe mu modoka z'abategetsi b'ibihugu zihenze kurusha izindi muri Afurika. Ku mwanya wa 9 turasanga Minisitiri w'Intebe w'ikirwa cya Maurice ariwe Pravin Jugnauth. Uyu mutegetsi agenda mu modoka ya BMW 740 Li igura akayabo k'amadolari y'Amerika $83, ndetse akagendana no mu yindi BMW 750 Li igura akayabo k'amadolari y'Amerika $96,000. Si izi modoka zonyine umutegetsi afite kuko afite Mercedes Benz S-600. Perezida dusanga ku mwanya wa 8 ni Cyril Ramaphosa w'igihugu cya Afurika y'Epfo. Uyu muperezida akunze kugaragara mu modoka ya BMW 7 Series ndetse na Mercedes Benz S Series zose zidatorwa n'amasasu. Izi modoka zikaba zifite agaciro kari hagati y'amadolari $86 ndetse $96,000. Cortege ye akenshi bikurikiwe n'izindi modoka zirimo amajipe, BMW 3 Series, imodoka za Mercedes Benz za modeli zitandukanye ndetse n'izindi modoka z'abapolisi. Perezida wa 7 ni Perezida Lazarus Chakwera wa Malawi. Uyu muperezida akaba akunze kugenda mu modoka ya Mercedes Benz S-560. Iyi modoka ikaba igura akayabo kari hagati y'amadolari $122 ndetse $131. Si imodoka gusa afite kuko afite Toyota Land Cruiser ndetse na Range Rover. Izi modoka ziri kugenda muri cortege haba harimo imodoka za polisi z'amoko atandukanye ndetse na moto za polisi. Ku mwanya wa 6 ni Perezida wa Uganda ariwe Yoweri Kaguta Museveni. Uyu muperezida akaba akunze kugendera mu modoka ya Land Cruiser 200 idatorwa n'amasasu ifite agaciro kasaga $132 by'amadolari y'Amerika. Iyi modoka ikaba ikunze kuyikurikirana na za pick-up zigiye zitandukanye. Si imodoka gusa agendamo ahubwo afite n'indi nka Mercedes Benz 600 Special Edition Limited. Ku mwanya wa 5 ni Perezida wa Nigeria ariwe Muhammadu Buhari. Uyu muperezida akaba agenda mu modoka ya Mercedes Benz S-Class modeli ya 2016 ikaba ifite agaciro kasaga $144 by'amadolari y'Amerika kugeza ku $172 by'amadolari y'Amerika. Gusa si imodoka yonyine gusa afite kuko afite na Toyota Land Cruiser ndetse na Range Rover idatorwa n'amasasu. Uyu muperezida kandi umwe mu baperezida bagira cortege nini muri Afurika. Ku mwanya wa 4 ni umwami wa Maroc ariwe Mohammed wa 6. Uyu mwami akaba agenda mu modoka yitwa Mercedes 600 Pullman ikaba ifite agaciro kasaga $139 by'amadolari y'Amerika. Uyu mwami bivuga ko ari umutegetsi wa mbere ukize muri Afurika, akunze kuba afite cortege y'imodoka zitandukanye kandi muri cortege ye hajya haburamo imodoka ya ambulance. Ku mwanya wa 3 ni Perezida wa Namibia ariwe Hage Geingob. Uyu muperezida akaba akunze kugendera mu modoka y'umukara Mercedes Benz S-600 ifite agaciro kasaga $324 by'amadolari y'Amerika kugeza ku $372 by'amadolari y'Amerika. Si yonyine gusa afite kuko afite na Toyota Land Cruiser 200 Series idatorwa n'amasasu. Izi modoka zombi z'uyu muperezida zifite imyanya yihariye ya perezida. Uyu muperezida kandi cortege y'ibirimo imodoka zitandukanye za Mercedes Benz, Toyota Hilux ndetse n'izindi modoka za polisi. Ku mwanya wa 2 ni Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ariwe Paul Kagame. Akaba akunze kugaragara mu modoka ya Range Rover Centenary y'umukara idatorwa n'amasasu ifite agaciro kasaga $500 by'amadolari y'Amerika. Si yonyine gusa afite kuko afite n'indi yitwa Cadillac Escalade Premium ndetse izi modoka ziba zirikijwe n'izindi za Land Cruiser zigendera ku muvuduko wo hejuru. Perezida wa mbere kuri uru rutonde ni Perezida wa Misiri ariwe Abdel Fattah El-Sisi. Uyu muperezida uyobora kimwe mu bihugu by'ibihanganye muri Afurika akaba agendera mu modoka ya Mercedes Benz S-Class y'umukara idatorwa n'amasasu. Iyi modoka bikaba bivugwa ko ishobora kuyigura akayabo k'amadolari y'Amerika agera ku $516. Mwakoze kudukurikira, tukaba dusaba atarakora subscribe kuyikora kugira ngo bajye bakomeza kubona ibiganiro byacu.